E toi folo fatu fo ima fatalo fatu matalina mai oe tatou por kalame nei lon so ina ile le sona lona fale nei o tatou iai le por kalame o fai ngoino le sona fa moi ia e te tununga o lo o maulunga pel te singa alofa le atua lo to soifua me se foi ia o ila tu malava fatu am fai ona mafuta mai i le tatou por kalame le nei mo paanga masani o tatou por kalame le sona lona fale o la tatou tatanoa i le si foi tu o le tatou au tu lava le tasi o tanoina kwata nei i le sona small tolu o le ola moni mau ia po o whapatino lava ia le autu i le whaawo moni atua. O le tātou le sona la nei, o la tātou wa vai e le tasi fo i vaenga tā ua tele. O le soifua mo le olanga moni mau. Le sa tātou pa ia le veaso le ante atu nei, ia se tasi o vaenga ese le tā ua o le moni mau atu. Ia le la tātou wa ai le si vaenga lea, e le o le moni mau atu lea i le tino ma le whaalia le tino. O le vaenga lea, ia e patino lava ia te oe mau, o le soifuanga talo. O le au whai tātou talo, ia o na tātou whengailo le man tātou le sona. Whaaftaita mai le neia fo ia vanoa la mātou whaasoa ilu fite ngalo. E le ngata o se vanoa whaoro, ia mātou te whaalongo ai, ia a o whaamalosi mai lau fionga ia mātou. Ia au se vanoa fo ita mātou te mafuta tua ia te oe. Ia a o whaasoa nei whaasoa mātou te talo i le mana o lau fio. E ma whai ona whaapupula ai o mātou mata whaaleanganga. I mātou i roa tā ua. O meli lilo o lau fio. Ina i ma whai e mātou na whaatino le wala au. Wala wino i mātou umate tua tasi. E a vea masuiwa ai o lau fio. Ili nei lau langi whaafta Iesu. Amene. O le tātou matua e maua mai i le Iakopo na lima fai pasuma le ono. O le autula o tātou le sona nei. E whautuina o le mana o te talo. Ia, po o le talo le whaapitoa lava le tanoi tātou le whaapitani o le interceding o po le intercessory prayer. Ia le talo lea moisi. E le talo mo oi al talo moisi. Ia, whawhilo i atu Chris. O se fo ile ona le tuso ngā mtangia. Tai, alo le songa whawhirangi. Ia, se isau no yellow songa Chris i le amtaina o tātou le sona i le mau au tū na le akopo i le whaipasuma le ono. Ia, maasina waawa o tātou le sona. Ia, o le si nei vaenga siri na tā ua i le tapenga ina i le tua tātou e whai mana mo le mau. Wa o le aunga atolna o le tātou kuata. Ina ia a vea tātou o nisi e afo i e mafuta whaatasi ma le atua i le ngaluenga o le whaotanga. Wala e whao ngai le atua tātou o le whao ngai le atua tātou e whai mo le maupun whamai e sui o tō whaate tali le mea na wholwholo ina. Pea o nā nwifo lunga te o tau le ngangpa ia o nā maua le o tau le mana. Ia o le mana la nai whamai e sui alan tō maua le mana ina ia whai o tō mo le mau ia te au ia me uma. So o le tapenga ina lai le tua tātou e whai mo le mau mo ia. Ia o tapenga ina le tua e ala lea i le afo i le tātou mo o le mea lofo le ngangpa ia ina e mo e tātou le mana. So e tā ua tele le vaenga leo le tātou mo le mau. An tātou matu lai le tūlanga leo le o le afo o le mana o le tausanga o le e wha upopola le tātou vai aso nei wha upunga wha apea o le afo o le mana e sau mai le tātou whai tātou ma so tanga po le fai upu fai le va o tātou ma o tātou so tangata. So ai ma faula melo te talo. O te talo pe se I o le tala anga le o le afo o le tātou I lo o le fuafuanga o le fa o le tanga. E tala no ai le tua mal tangata. So e mana o mia le tua tātou ni tātou matua manino le lei ma tātou lo le leila nga fuafuanga o le fa o le tanga mo le tangata. Io so le o te talo la e afo ua saunia I le tua le malama manga fa pitoa le mo tātou. Ni mwen tātou te talo. O wai le mwen te talo se mete le mamlama ia. Yes. Sa le leila. So a tātou whamtalainga le te talo le tūlanga leo o le whai o tātou mafo I ma. Le whaonga le tātou sa moa leo le whautua. Ai o le upulo le intercessory pe se afo se upuso o fo le se
Te tū le vā se. Tu le vai. Se o tātou pe o so upu tātou male atua. Mo tātou soa tangata. Pe o le ngaluenga whaina le fwin sau Yesu e whaali mea tātou. O Yesu na whao ngā e le atua pe on whamaila apostole a Paulo o whaifo e le atua le lenga ma tātou. E ala ia Yesu. So Yesu la le e a fo e wala in to le tātou ma le atua. Otherwise, le to le ia tātou ma le atua o ngole ami o tonu le atua o fetala e le atua o tongi o langsala o le oti. Peta, le loftu noa le o ala e o na mai le atua e tātou le tala anga o le fufuanga o le wha o le tanga. O ina la tātou i le fufuanga le atua le wha o le tanga o na ua tātou o le salamo. Longa winga o tātou loa tātou toi tala no atu i le atua wa e fina ngalo le atua ni e tātou loa o ia e pe o na ia fina ngalo i e tātou loa ia. O le upula le e a fo e tāu e te talo lea e a fo e moa ule il fa soa lea. O le upule na o e suilan il te talo lea ta o tātou il te talo lea li. O le fa upunga le fa o ngai il fa ola fa mai ia o mai lo malo. Ma ia fai lo fina ngalo i le lalo langi. E pe o na fai le langi. Fa ngala le fasi foi upula e o te talo la e atia e le tau te o tatou malama i le mesa o le mana o te talo. O le whai o tātou mo upso o mo tātou soa tangata ma tātou ai mo tātou ainga. Le vau tātou ma le atua. O nanang o le ngaruanga na le whai pēr Yesu le so i le langi. Ina i mwhai o na wha vai e le tātou wha soa e pēla o na tātou mo e le tātou matua. O le tatalo o le tangata fo i lea ami o tonu. E wha mai au ngā tele. Ia. Le ami o tonu la e tau i le tātou tuspaia, i le tātou mawhai tau peo na awa o le tuspaia. E le o le ami o tonu o le tangata. E le ami o tonu o keriso. Le ami o tonu tau na le tātou titira. So, o le vaenga le mana o mia e tātou a ele a vea tātou mo mo le mau mo Yesu. O le ola talo. Amen. E tātou e lo le mana o le afo o le talo sanga. Ia mua o te iloanga ana le aile ia Yesu o le afo o so upu mo au. I le vau au mal tama. E le to e au au se li uma. Per fa mai Yesu. E le eisi se alu tama se vanga nai ui mai ata. So ile olanga o le tangata ngasala e ta i le tua i le salamo. Au na salamo. Nona i lo lea. Ui atu le so upu le ia Yesu ke risolo na fautua. On fautua au leo. O lau o lenga i le tama. O na foi mai le ate o le mea lofo le nganga pa ia. E li ua i le olanga. Ina ia vea ila o e ma tangata o e tofo le mana o te talo. Ina ia ta penga o e le tua. E te lua mafuta i le talo. So te talo la. O le so tanga ola e le toi uma. O so tanga ola e le toi ma vai ma le tangata o whao la ina e le tua. On awina le Yesu e whai mo le pau. On tātou tofolo le ma nei ma le manuia o le afo o le fufuanga le tua mo le whao tanga. Ia o le... Nalo. O le tala atu na o le tātou Lesona se i tātou la atu i tātou vai ngomua. Nalo, whaftai. Te lona toi fia pa i tua vanga le o e tāua wa le upu le intercessory le na e tāua. Po le whautua ia po le tangata le tū va o le upu foi le fa nga e ave le staulanga. Yes. Le ave le staulanga ai man tu foi le fa mai le momo le pe te uru ta po lo fa po iva. O to tu pulang fi filia o to. O tupu ma o si taulanga no winga o le silanga duenga ta to o le fa o si taulanga. O le te talo mo isi. O le tatu te talo mo isi. Tau te tu le va o le tua. Ma isi tangata taun whaola ina. Amen. Ia, malo whaaftai, o ngāla le pi le kau ke wa ai anga iai. O le wā, tau te tū le wā o le atua ma isi tangata taun whaola ina pi whaola ina tātou. Ia, so, e sen man ai o lo wa ai se lau tele o se ata o se mea. A wā fo i apu mo o lo wa ai se mea. E sa o ile upu le na whaonga le pandemia upolu. Little knowledge is very dangerous. Le pu mo se lo se mea e al fight ai ese le va inga lau tele la ile fin nunga le o ta o tanga to fin nunga tele. The cosmic struggle.
la se tala tu spa ia pe ona fa ilo mai le fa linga na sfuma le lua fa pe fito le iva au le se so ta inga ma le olanga te talo le ta noi amen la tai on te lo au tu atoana wa fina ngalo le tu wa mana o mi e tatou le foi le olanga te talo o le mafu anga talo ona o si fia le tua le taua le le va tatou le va le man leanga o le fina ngwa tele le fai pia o le mai tauina o le fina ngwa le na amata mai langi le fofoina la langi o le taua le na tau e Yesu mana angelu ia ma le ma satani ma angelu in fasina satani ia o inana amata mai le taua le ile va le man leanga se ia o mai la ina o fofo le tua le lalo langi ia matu ina tangata o le fo ua ave tatou ma vaenga ua afia le taua lea lona winga e il tatou vaenga e play e le tatou part e play ile taua lea ona ua afia le sisi o manga atoa ia ma le fofoanga atoa ia e maisa le pale ali o fofoanga le tua o pe o ile au tu ia ile le focus a satani ina ia faleanga e pitai faftei le tua ia o lea ua ia au mai e ili whamtalanga nei au mai i le tusi lea le whinanga tele ni tu lau le lua se lau lima se lau lo lima le whai mai o se vaenga o le fuafanga a le atua ia au mai ia i tātou o le tali lea i le talo o le whatutua lea na te leo au mai o na tātou te leo o le atu i a teia lona winga e te lele e te lele vaenga ma le plana le tua o laifi fai mo le ainga tangata. E le mawhai na whatau nuina se e wanga na uini se respond e whatatau i lana walau ai maisia le tatalo. E le na o le tatalo la ai whai mai o le tatalo o le whatutua. O le ki ato le tau ia tau le whamtalanga le au mai i le pe o le tatalo le na whaonga mai le sunga talo le a wha o mai Yesu le tau atangia mai fo i tatu mtu tau loto wha mai ia whiwhaa di ia o tau sala ma te talo le tasi mo le tasi ina ia wha malolo ina o tau mai ua ngā tere talo wha tau anau an tangata mi o tonu o tangata wha tutua o tangata mi o tonu ile wha tau tona e lusu mo le vanu wha pesu tolu wha mai e tasi ale mea e leina o le tadia le tua le tatalo pe a fai tatu te whaia le ngasala. E le tali le tua talo pe a fai tatu te whaia le ngasala. O le ngasala foi, o le tatu le wha mangalo ina o tangata. Pe o le whetaringa Yesu, e wha mangalo i mantou, e pe foi o na mātou wha mangalo. Ina isi, lona winga, o tangata, na te, o tangata wha tua, o tangata e a foi, e whaia le a meo tonu, e paua le o tangata e mawhai o na lave ina mai le taua lea. I le vāo le leima le leanga. Ia e mawhai fo'i o na soani. E lave ina nisi. E ala ilan talo. Wai le mawhai ana tali le tua. E le mawhai ana tali le tua pia whai kusa lava pe tatu te iloa o le tāu o le talo nei mo sisi tangata. E au ngā mole o langa nā tangata. E le mawhai ana effective. Pe tatu te whātaunu wina lava pe tatu te whaia pea. Ai a whai lava o tātou ola pe whaia le angasana. E le mwhai a whamaina. E manino le whamtalanga le antua. Lona winga e au ngā le tatalo whatau anau o tangata. Tangata mi tonu. I le efeso lea. I le whalinga le suma lua whepa iwa o le. E fitu o le iwa. O le whamtala mai i le taua lea. Ai ina ua ho o mai i le tūlanga ua iei le tangata soifua. Whai mai ua avea i tātou ma tōtino po fita o taua. Ia e le ta ua mene efeso na e ono o whapesuma lua. Whai mai e tātou te le tau mtangata, whamtalanga paulo. A o ali siri mwhai pule ma li o le pou liuli. O lona winga la, o le tātou taua la. Ia ele o le taua whaale le tātou te toi misa manisi pe unga au penga pe tau manisi. O le taua e whaale anga. O le mbā o le leima leanga. O lona winga o sātani e whaososo mai. A o tātou tamwhai te ena. E ala, i le malosi whale langi lea. Ia utu ina mai e ale ngaluenga mana le ngang pa ia. Ia whai mai le Ioane na isu mo le ono whai pe fitu mo le vanu. Whai mai o le a ualu le lani. Fitaringa Yesu. Ai o te awina mai lo ua. Lo fiso soani. O le ngang pa ia lea.
na te whailoa le angasala, ma le amio tonu, ma le whaamisinonga. O lona winga, e le ai asesi au wala e mawhai o na tātou maua ina ai le mana lea, e mawhai tātou te ena, le afo i le fili mana whaasosonga. Se vanga na ui ati tātou le mana o le angango le atua. Ia, e le mawhai fo ina ati tātou le mana o le atua, se vanga na, o tātou ola i le whatutua. Mo tātou ola e whaia le amio tonu o le atua. E tā ua la le vaenga na. E whameile o le dual konitam tā upe sifulu, a olona wha upe wha. Wha mai a wā, o a upenga o lo mātou taua, nei taua. E le wha le tino ia. A e wha malolosia e le tua, e le petia ia. Ia olo. O lona wingala, e tā ua tele. Ia, o mea umai e le whameta mai te perfeta tele i o mea lewa levan fia whai e le tu mo tātou. Ai le mawhain fo ai mai, se i wanga nā o talo atu. Ai a whai fo i talo atu, e iai ngā o te talo sanga. Ia, a vea o i matangata whatutua, mai a mamalu o langa. E hala i lo whai o le amia tonu, o na mwhai le tuan wha ngā ina oi. Ina ia mwhai o na e lawe ina se nganga. Ia mafso swani ia fa motu ina low lava o langa fa lenga yo sa ule to so ia te fa tau baenga le ke le ngal so ka inga male ma o ku so ma o tu le fa mai e silia tu on natali mai le tu ile talo tanga tani to ok ma ko pe ia le ka ngo fa tu so tani lu le sa te talo tani lu mana pongi ma tu o ia ile mana onga manu le wala no fia mai tala le wana fa me to so le tu le poni ona ilo ai le tanielu le tau ala e tau i tu atu o mea te tupu. So o aso u ma la kele kauanga le kupu ai lo kakalo i tangata o le atua. Ia, e tau te le vaenga la e. Ona ranga o mele tuli tatu Lesona. Ia maua e tātou le mamla manga sao. Ngā ko mua. E wha taua ngā i le fuafuanga o le whaoltanga le atua. Ona langa e oni ngalo en tanto o le tua ana le ngalo ngo le fa tanga o le tua fa o le ina tanto o tanto le e fo i tapenga le tua ina ia ave tanto ma va ngo le o le lang fuanga ta ua le so a tanto mo wala ma manga le mai tanto lo o le tau vinga le o tau vinga le na o tanto ai au fi ai ma le langi uma o tanto lo le o tau talo pe ta o tanjero ona langa o le talo tanjero ai fa vai le nga valuanga o la le a oti le fia ngai oi mai ma mi ngoi mai le langi ai le fai ngai oi le langi se vanga nai o talo sanga le lo langi ona langa o le si le vai nga ta u o pe afa pe le o se vai nga silin ta u o le fuanga o le ngai oi ngol fa o tanga ina ia fa sao ma ia fa maua le sa o tonga o le filfilinga ma le loto mali po le filfilinga ma le loto futi ifo ona langa o mena le a fie te tonga o le tau vinga le o tau vanga le al ti apolo ma le atua mo le mafau ma le nganga o tangata ina ia tapua i le atua pe tapua i pe ifo ti apolo ia fai ma le loto mali le filfilinga ele fa mamsia wa ele sa le atua o le tua na te le fa marusia se sie ifo ia te ai na te fa iloa mai tanto ele ifo ia te o le unga o le ifo ia te o lo solila e o le polo inga o le ola e fa in fa ola nai o e petu ma o le ola so ta o te le tanto mamla manga tu langa la o le mafuang wala na le ta o tanto iloa ona langa o mena le fa in tanto malam lamba il mafuanga na le na to tu yesu le fa vai a le malo pe mana o so pe fisile o so ala o la e fa tu malo e fa mai su ele o to ngaluenga o tau fa senga po a fa tu el malo o to ngaluenga o fa tali mole o le malo fo le nel et mai la ngai ta ulta to lo po fena le isu la ngai le te tu mai Yesu le mau le lang ai fo le lang don fa mai le yone na su malon o le amio tonu fo e wa fo ya tu tama io wa le amio tonu na e o le tu le amio tonu na e o le tu e mana o bien tanto lo ona lang o le amio tonu na o le tu le wa len fa ola tanto wa le to fo Yesu le lang le si so tanto me fa le lang ai o Yesu le o mo ya tanto e ala na fai o tanto muri ya te la no ia le o alu mata vatu le tino tangata o fa pa ia ina ila na ngaluenga o tongi ola le na maliwa i lungo sa tau
ma fo'i atu i lumo le tama. Ma talia le tama la na taulanga. O le mea manongi. E tongi ola i langa sala laulangi. Le lai muli muli e tātou nei ia. On tātou loro lea. O le mena lein tātou loro. O Iesu o le tai sili sili. O le feiva le o le tatalo. Alanga o le fautua sili o le fautua sili lea. E le isi na pei o Iesu lo na whaatinoina. O le ato toa lo na malama wafa meltu spai. O ia mal tamana na fafaua faatasia le fuafuanga o le faaolatanga mai ale amatanga ele i ni maunga ele i faavaeina ni ni faavae o le lalolangi na faatasi Iesu ma lona tama i fuafuanga uma ia so Iesu na fio mai failoa mai tatou ia me uma o le me pitusili na taua leu tatou loe ale a Iesu ele na silisili Iesu ile afo ile ngaluenga faapuluvanga ona o ia ona o liu tiu tangata ona vele tiu tangata ona faamaina le tiu tangata ma uma fae on to faale ina tatou so tatou ilo ai laina a faaola tatou Iesu ilo na lo fatu noa ma fo ile langi ina ia mo e tatou so ni uma langi pe fa mai le Efeso o ia tatou le manuia uma le langi e ngalue ina ile tatou fautanga fa pena fo la na bana o le tu fa pena tatou ngā lulua mo le whaotanga o isi. Tātou te talo mo isi. Tele tātou ele te tonu ma le whatutua ele mana o te talo. Ona nanga tātou le o le talo. Ai o le talo ma e tofo ele tali mai ele atua. Iaso whai so. Ilona so soani i o vai vainga ma o vai vainga. I aso whai so e ala le mafuta mai o le nganga paia. Tātou loro ele te talo mo tātou awa. Te talo mo tātou whanau. O ero tau wivinga o leo langa e tātou te ai mo tātou mata le ti ngāmal ti ngā ina i telo te mi ai tātou te talo mo lato tātou vai le mana o le so upo Iesu la lo fai le langi mo tātou. Amen. Ia, e leo te mafu e umar tātou teimi. Lela tau whai e tau whai e tātou whaasoa. Ia, ini whaasoanga leo e tau whai e mai a vaenga ia e whaatau i le ngaruenga whautua Iesu. O te lo fo e fa pena fo i la apostolo Paulo ia ma se si vai ngone nei sa no ai ile i malo si anga leva ia po nganga le anga ia ta tu te lo ai manganga ma angelu le tua si sa no vai ngale fa mo lona ta u ta tu ta talo amen ta o te le vai ngale on tatou e o le si o te lo le si me pitisi an tau ia tau te lo le wasa una tu so te ina vai le si me pitisi an tau ia tau le soifuanga Iesu a o sta pena e tatalo mo isi ma tau lia le iso ona o so a Iesu i lunga le fua a matalanga luenga fatala ia e vai nga tau na e se tau e tau le luka na e tolu fe polisu tas ma na il talo fa toa a Iesu te mi lon baptisonga e aloa i ai fa nga ina o iele ele nga pa i o le tua ole au nga atoa nan talo ina ia fio mai le nga le tua mi fa mai ona fio mai le ole nga pe se lupe ia fetalai mai le fonga mai langi o lo watali pele na ole tau na me e o ia Iesu lava ia o le tua mutino ai talo ai ina o ofultino tangata e mantuante le ana manonga e le fatinonga le mana onga te lo se le songa fo le montanto na ia mo sa ilia ina ia mo te inga le nganga le tua fa ngai na ia le ana fo ina mai e le tua lo na nganga o te lo se au penga le fa mai e le si vai ngan tau ta talo mo petelu o me petelu ia fo e fa malos ni ke o mukalo lo ia fa mani si me awa e di wo mai e mo ki ngoi di wo mai ia ia uso ia mai pe ke ruse o le mea ke aloe oke ia fa mai kala Iesu a o le living fa ka ko mo o le ai fa fiki fa ko mai ia o le tau na mea o la o si le fie le Iesu o la o prepare ia saun ia tu mo fenta ia o na tatalo fa pito fa mai o te e fa punga na mai Iesu fa mai o te o lenga mo oe lona winga o te tatalo fa pito mo oe o si fi le Iesu o le mea le la o le tau le le tau le e le ma va ia força sia e le o lo e tanto le la ma kwa a fia le uso ia e le fa pena se na fa ta mala
ia ai ina ua o le taimi ia na ma faataunuina o te lofo i mo tatou o le faanaunau taʻiga foʻi na o le apostolo Paulo mo le ekalesi Efeso mo le ekalesi Filipi o mo ngana o ia foaina le atua le ponto ma le faaliga ia ma le iloa lelei o le atua aisea leaga i le se kaua faakalapena o le kaua lea o le makua mogi ia ma faamaogi le mea le ia tatou o tatou experience iu ia o tatou tagata lotu ia o le faifea ausoli e leai e le faape alo ai ia faiga lea a le fili au kakou iloa so a faila o le reality lea le kakoe faafesaga i aso uma so le o se te Yesu le example ia o kako sa i le atua o le olanga talo Yesu o kako mai tauina ia o taimi uma taimi uma e te talo ai Yesu o le whanau nau te inga lava o lona soifuanga ina ia maua le manosi anga le mai le langi ina ia kaitai ia e wi lava o ia o le alo le atua ia e mana o mia lava so e whapena fui lan tantou o te loa e le se mea whaingofia e tātou te mo o mia ia le mana o le anganga o le atua te ina i tātou ia masosoani mai me wa o ina i tātou lana fionga wa ele mawhaina mau mea ia pe a whai e le se anganga o le atua e wha malamalama ia ma whaatu mauina ma wha malosia i tātou ia mauna ia tātou e tātou te olai e wa ele esa nga tātou te ilo ele telo nei mau mea ma le poto whale e whale langi le ala nana fionga pe a whai e le eise nganga pa ia una ia i tātou ina ia o tātou sa vale e tu sa malau le tua e pe ola utu e whakopo te whatau vaenga le e le ngata ina le se wingo al poto ai le se e ola amen ole mena le mena o tātou le sona ia i tātou suenga o vaso nei ina ia tātou i loa on tātou matua mata i tū i le whaiva o le patalo. Ia tātou i loa ma le mautinoa. O i le tau mai Yesu ia tātou. O le tangata o anga sala ma pa u le nātura anga sala. E matua le ai masona ma whaia i se awala i tasi. Onona i loa le fina ngalo le tama. Se i vanga na ai woia i loa le mawae o le lofatu noa ma le fuafuanga o le whaoltanga. O sau nia le tama mo ia ina ia mawhai ei ona ia sa iri ma maua le ia sosoani na le mai le tama ona nangol tama ala vai ia lai e iai ato le ia le tapenganga o le whaoleina o tātou lea leina ona tāua tele le tātou loa ina i mwhai en tātou loa o aso whai so o le tātou o langa e tātou tene te talo i te talo fo i e whaalawa i tele le inonga winga mo niona autu ai tātou te talo mo mana onga patino o le tātou wola mai le aso ma le aso ina i e mwhai ona whaavai o tātou ngai o inga ma tātou fuafuanga o le o aso te itasi i le fuafuanga le atua mo le whaoltanga mo tātou whatenga la po o aso neu tātou wola nei ape o tātou wola i aso le unga e tau ana matua manino le ia tātou winga o whai longa o le unga langa lain wha mai Yesu e wha atusa Yesu i le mati mai aolon tō vai o fual mati tō lo leo o lata mai tau mawhanawhana o le si tu o le whai tau e tātou o le fua mai o le mati e loa ai o tau lata le mawhanawhana e wha mai leo Yesu le si tu a tō le mai tau a wha pena whai longa e loa ai aso le unga ona pele o tō o le matai o le whale. E saule ngoia le lai moe. E le o iloa. Longinga le o ta penga iai. So tātou la nei e ola il temi nei. E tātou te loa tonu ale me tauna na ngai e tātou whai ngata o sanga. Tātou ta talo wha tau anau mo le lingi na mai o le nganga pa ia pe o le whamaila fio ngā le atua. E afo o le whai whatoanga fatel tali mo lon fu ma ia fa mai la upo tu spe mo tanto e fatel tali se o mo le wanga mo ma le wanga mo so tawan tatu talo fa tawana mo le lingi mai o le wanga mo se lenga te tu ai ma se lenga sai ona nga o nga wenga na le ya nga ia tu e tanto lo na o le tu e tu ato e tanto manos ia tanto loa o tawan tanto o tu langa ele to yeisi si me silia tu na fa ta wo fa mo o tanto langa ngai lo fa ta uina o le fuanga le tua mo fa manga langa luenga ya so le unga le tanto wo lai nei so ta o tele tanto focus fa pena ona langa tanto le o le la sanga la ya longo winga o lo tu na i tanto ta peng
ma le tatou sauniuniga mo suiga o le a ho'o mai ina ia tapena tatou le fetoa nei le lockdown lea Yes. na mai le tua le vanua tatou til toto'a lava po sa'auna mea tatou te faia i le tatou masani o le tatou gaga o i lotu a fesili o a mai lo ola fa'aleagaga mo lo va Mo isi feagai suiga. ma iesu mo lo ola fa'alagolago fa'atuatua ato i le atua ma lau ta'apegapega mo mea ona fa mai tu spai o le a ho'o mai ma suiga o le a taunu'u o fa'apefea oe ma lou aiga fa'apefea tatou mo tatou tua'oi fa'apefea tatou ma le galuega lautele o le fa'aolataga o fea o alu i ai o tatou tupe fea o alu ai tatou teimi mea na tau tatou tatalo fe atu le atua sosoani mai a te matou io matou loa ona fa'asoa manuia ua e fa'asoa mai ina ia ola i se agaga Fa'aola i se agaga mo malo le atu. Ei, men, e tala lea, tume te perfecto, mai mau pena tele staimi. Manue, tātou te whaasoa i pea, e ile si tanga na mai le nganga waloanga i le volume 1 na, o le tusina, o le testimonies for the church, e tūlau te usalau, whaasumane onu. I le tūlanga le o le fefe ma le pala ai o ti Apollo. Pea hao ina talo le kale sia. O le mea moni a i la tōro whaafonga mai. E le fefe ti Apollo tele ni au mea. I le maa nai o sau fale, po le fienka ava le paka i ruma o lo fale. Po le maa ngai o sau ngā luenga. E le fefe ti Apollo. Ai fefe ti Apollo i lo ainga. Pea whapeo se ainga talo. E whapena fu le kale sia. E le fefe ti Apollo tele o whasā mangai. Awa lise winga inga maa ngai a whasā e le o whaonga te tauina te talo i tangata mo le lave ino nga. Ai fefe ti Apollo. Pea ono na vea whasā na on whasā e intangata. E ta ua toa te talo. Te toa te talo la nai te talo mo le lave ina i onga. Ina ia saunia le atua ni si awala e peo le Hope Channel le te whaafonga mai e lave ina ma o atu le tala lei. Se stangata ele o ele mwhai no o atu le tala lei. A te talo tātou e saunia le atua awala. E ola i tangata ele i o le tala lei. Amen. Ia. No so mtangi e so si no vai to so ora tu spai pe se me ta wo fi sa no ai a o mata tu taimi na sa no lava fa mai e no ia o te fa fta le ole fo ole va nga mun le fa tau le langa tanjelu te lo langa tanjelu ina wo ia mawa uma me uma te inga le mana le nga le tua ma le ole fa tu tua ma le ole fa ile mi to no le tua na ia te talo ai moisi le ngata mo le eka le sia po le nu ole tua i ona po ia ai pitai o le afianga lan talo o mai aka ko ke ni nunga ave o le o ka ko mala mai ile tali wal me mongia ia o pawa ia ma fosia o le me mo ia ve mai fa mtalanga kapile te le angelu le ngasa e tali tali mai da so mo nga makale nga pongi le ko va so nga kali ai mo sawa ia ai o le so sukas ala kapungi mai ia we ele li o persia o sakangi ia o mena tatu te whamaonia i wha mai ele pepelo ia tūlanga o tamu whainga sa tani mo na whanau nau taia ina ia tau fia le whamaonianga ua tāpena ina le tua mō tangata uma le ngata mo le ekalisia o mano o tuina mai le laulangi atoa ina ia i loa i le laulangi ia le tua soifua te o tasi ina ia tāpena ai mo mea te tere ia o le awhai le tua te meri unga ia o sau te whapopati le whawhetele mo le amno. Ia tātou whaasoa na, whalau tele le atua, o nei lo lava tātou teimi ia e manu lava. Ia ua fo ina ave nau i le tātou Lesona. Ima me e waweona umaro fia mai moa le tā ua o le upo le atua. Ai au ni ngalo, ia, o le vayasa fo i lea, toi whaawau i isi a tātou Lesona, te mamlama tide i pia, i le awhionga le atua ma le tā ua le tātou walawina. Ia vei tātou mai mo le mawatu mo le atua. Manuia mai le atua, ia la ofenda tu talo fa aftai ta mai la o fionga le o ma to o ina fo i ma to le ta ua o le olanga te talo tangata moli mau mo la o fio avea ia upu na ma to fa so ina le tua e fua mai i o la to so i fua mo ma to o langa ia avea i ma to o nisi e tafe tu ila la mai manino mani au wala o e saunia fale langi e pa ia tu ai se loto o lo sa ili mo le ola e whaavau i lau o fio. Amanuia mai le atua i lau upu au ni po ufua. Whaaftai ono Iesu. Amen.